بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وجمتوتا رقفتوتا درسي مهمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كينا كون يوكان تسمني كينا صدومي تقفادا شركة رد بتاجران شيني شركة أكساديت قودني akkuma isin dura isinii dabarse shirkii bakka sadiitti qoodanii shirkii guddoo, shirkii xiqqoo, shirkii dhokattu jedhanii shirkiin shirkiima rabbi lafarraa isii haa dhabamsiisu waan warri wanni jahannamitti nama guuraalleen isima waan mara keessa wanni jahannamitti nama guuraalleen isima shirkiin guddoon maali yoo jenne shirkii guddoo jechuun bakka sanatti dubbii dheeressuu barbaanna maalii fi waan kana namni hubachuu barbaachisa. Shirkiin asgarii fi akbar jechuu kanatti illee ulamaani wal dhaban jenne. Shirkii jechuun maal inni yoo isii beekan irraa goran waan tokko waan sanirraa goruuf waan sanii beekuun barbaachisaadha. Shirkii jechuun rabbitti waa qixxeessu waan rabbiin hin tahin rabbitti qixxeessanii waan isaa dalagan namicha sanillee itti shaaraksiisuudha. Namicha sanillee waliin itti makuudha. Shirkii jechuun yusawwuuna غيره به ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بكجدتي أي يسوون غيره به نما برار ربك اتسن أكا ربي تلفيسو كيسد أكا ربي تسادلقو كيسد أكا ربي تموتو إسوامتشو كيسد كانت إساتك اتسن ربي دلقا ربي إساكنن دلقا ربي إساكنن نمن تتوقتو درشة حسينيتي رب رحمة عقوده في من جراني درساتي كتا daarooti warra dirree kana laale rabbiin warra dirree biratti dalagaan qabu jedhe. Rabbiin warra dirree biratti dalagaan qabu jedhe. Ummata keessatti jedhaa bara rabbiin warra dirree biratti dalagaan qabu jedhe. Akkami jennaani maa akkana jette jennaan maal ka kennu Sheekh Huseeni ka dhoorgatu Sheekh Huseeni ka ajjeesu Sheekh Huseeni ilma ka kennu Sheekh Huseeni rabbiin isaa dalagaa qaba jedhe. Haalamni hundi akka jirutti rifate. wanni warri oliyaa warri wannoo jedhu dala gurgu jedhan kanuma ka Sheekh Huseen ilma sii haa kennu waggaa kana barakaa Sheekh Huseeniin ilmaan deebii jedhan ba'aan deebii jedhan galatuun deebii jedhan ka sangaan qabdi sangaan deebii jedhan kanarraa hubachuu nu barbaachisa. Shirkii jechuun maal isiin taswiyatu gayrillaahi waan biraa qixxeessuudha rabbitti في شيء من حقوقه حق ربي وان حق ربي راتي توكو كيستي نما برا حق ربي سنت شينسي سودا فمن سوى غير الله بالله نمنك اتيسي نما برا ربي سلابان اني تنجتاو اتي وان دلغا تيتي دبان مالي وإذني ستكتاو مستحيلة نمنك اتيسي nama biraa rabbitti fi shay'in min huquuqillah waan haqa rabbii irraa tahirra huma tokko asqari waan kulli qittisa ankara nakiraati shay'in kuni odoo waan xiqqoollee taate akka gaafa namicha tiisisaa adiifnillee dadhabaa haa ta'u namicha tiisisaa nazirii waan kennu karaa sin dabarsuunu si ajjeefnu jennaaniin waan kennu hin qabnu jennaan tiisisuma nazirii oliyaa hujubaa bira tartu kanaa godhi jeen hin godhu jennaan ajjeesan jenna tattare adiifnillee lafa haa ta'u garuu shirkiin hagas jabaa tiisisa godhi jedhanii warri isaanii biratti hagas jabaat warra toohidaa biratti immoo toohiinni akkuma namichi tiisisallee qodhaa godhuu nazirii godhuu dide waan tokko rabbiin malee nama biraatii hin godhu. Rabbi malee ka kennu hin jiru. Rabbi malee ka dhoorgatu hin jiru.
ربي ملينا من براك قبنا ننجرو جري رد دوق قبنا ميتشي شركين كوني تسوية غير الله بالله نما ربي انتهي ربي تكتسو جنة دلقا ربي إساكنو دلقا ربي وجين دلقا جتشو أولياء نقباء نجباء أبدالا فرتما أبدالا فوري خجانا سوني ولين دلقا جان كل من مستحيل هو أنت أسبيرة تايزنين كجيبا أسبيرة تايزنين أكنا والرئيس هو جين دلقا جن كوني ربيتي نميتشا وادلا يدو كان ربي تكتسي تيجو يو رسولة وان كان ناقول أجد يو شيوسين توان كان ناقول أجد يو أبو القاسم توان كان ناقول جرى كان فوت يا ربي تكتسي جبريل توان كان ناقول أيو تكتسي كوني موتو بك كان قدك أمني شركي مانكم مال إني عبارة مانكم كان ما جهنم تقولون مال إني جنة قدك أمني وفي الإبراني ورا كنا اللي برسيبني وبليان كنا اللي برسيبني جولة كنا اللي برسيبني والله كنا اللي مسلم نهندنو إذا كم بين هندا برسيسون وفي أولا وفي أولا هو بته ميت إذا هو بده شركين كمالين بلمان إني ديمون كمالين بلان شركين توم في أتى ديمتون توم مال إني جري وان إذين ديمتون كنا هو بته تكو تهيتي ودو تهيتي لوكاتو تهيتي شركين أولماني توني من الأربعة أفتي توني خجيل وقابا جراني مال شركين مايزين وري أداني باسين اللي أكاسيتي باي إيتوانو يعني دا دليل لغرو أدام باسو دليل ور أدام باسو بلا جراكو مسندر أسينين جري جارو شركي كان مولومات تديدو براتو اسمو أم نبي الله إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا رب أنا اللي سبحان الله العظيم أنا في ذريتي يلي يا ربي وان أصنامته مخافي أغاوان قبرماته كل قبروا رأي ربنا فكيسي لا إله إلا الله محمد الرسول نبي الله إبراهيم نبي محمد ومالجي لئن أشركت لا يحبطن عملك يا ربي ومكتئت ننجت يا نبي محمد أكبر قريشة بدأت وجين أتجي إيجاسي ولين دلائنا جانين أبوتي وان مكا نقبر مكا في لقا دبا في جهاتما كمكا كيس يركو ميتا كتيم مكا داي جلانين ورمالاتا في أبزاك أنا كيس سوا مكانو داي جلانين ربي نومال جنين لئن أشركت لا يحبطن عملك وان تكا وان إسان اتسوا من سن يو اتسنتي ننجت شركي اتسنتي يو شركي اتسنتي دلقانتي لك قدي لقانتي وان كلي لئن أشركت قسم لا يحبطن عملك قسم نون التوكيدات وان يكون كل شركين تم بدو شركين تم وان كيسي بدأ هنجرو وان مرا أبده يو شركي رانا قابات آخر كمان ري ورا جنتات ودو ما سيالي قابات اللي تقول چنچو اتے رب رحمت وحی سنمو سنچين چسو ودو ما سيالي قابات ما سيا براوان برا قابات يوم الشركين قاباتين آخر كي ورا ملكيت آخر كي ورا جنتات يو شركي قابات هو حقا فيتي يو وان فيتي قابات يو وان فيتي دليل دلقان تلقا قتي dalagaan teho dalaga bishaan dhuyte dalagaa hin laalamne kanaafuu jabaanne walitti illee himne shirkiin tun akkanatti fokkattu inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi rabbiin himoo hin araaramu isatti waa dabalu نما إذا توا دبله ربين أرامو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان سم شركي مالي جرومو مشيا إسا جلا جرتي فدي إسا جلا جرتي قرو فدي إسا رحمة أرحم الراحمين إني هن أرارمان هم كجيلا مجيج هن أرارمان برا نم أفي فدي نم نسنه نما إخلاصك أبو نما
tawxiida qabu sani jechuun nama akkasiiti. Nama amala saalihaa qabaate irraa hidhate jechuudha. Sani hin araaramu. Waan shirkii gudditti hin qabaatiniin rahmanni rabbi nama dhaqqaba jechuudha. Rasuulli hadiisa keessatti immoo maal jedhan sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahiihni keessatti maal jedhan man maata namni du'e jedhan lifni kabinu mas'uudi riwaayaan Bukhariiti. Man maata namni du'e وهو يدعو مع الله وهو يدعو من دون الله ندا haala nama biraa waamatu rabbi malee nama biraa waamatuun abbaa fedhe haa ta'u Jibriil haa ta'u Rasuula haa ta'u Sheekh Huseen haa ta'u Abalqaasim haa ta'u homa fedhe waamatu haadha isaa abbaa isaa haa ta'u homa fedhe waamataa yoo kaduu taate yookaan muka gabbaraa kaduu taate dakhala naar ibidda jahannam qoraan jahannam taa'e qabsiisaa jahannam taa'e allati waquuduha annaas wal hijaara tuuteen jahannam ka jahannamin qabsiisan namaa fi dhaga qabsiisaan jahannam namaa fi mushriktootaa fi dhagaan qabsiisan jahannami mukaan hin qabsiisan bandeelaan hin qabsiisan mooraan hin qabsiisan wanni qabsiisanii namaa fi dhaga kanatu bobaya kanatu bellisa akkatti bellisu isumatu beeka akkuma muka jiidhaa uchuma jiidhaa keessaa bishaan wanni mukuma jiidhaa uchumaa ka bishaan keessaa cobu keessaa alatti yoo micciiraniitiin riganii jedhan ibidda keessaa baase akkanumatti kanallee ibidda keessaa baase dhagaa fi nama qabsiisaa jahannam godha. Subhaanallah al-aziim. Kanarra fagaachuudha barbaachisa. Fagaachuu barbaachisa. Rabbitti waa shaaraksiisuu jechuun isaa wajjii waa waamachuu isaa wajjii waa gabbaruu isaa fi nama biraati rabbii fi ibaluu fi rabbii fi rasuulaa fi jedhee wayita waa dalagu dalagaa ta'e sadaqaa yoo kennate rabbii fi rasuulaa fi jedhee rabbii fi haadhatiyyaa fi jedhee kun hundi hin ta'u. Sadaqaanoo rabbii illaa isumaaf dalagaa. Sawaabni haadhatiyyatti na haa ga'u yoo jedhe sun waan addaati rabbiin haa geessuufi garuu wanni dalaganoo rabbiif dalaga wanni biraa achi makuun hin jiru. Ibidda kana eega wanni akkanaa isiin kataatu taate irraa sodaachuu barbaachisa. Hadiisa warri sunaan afiyannoo odeesse keessatti kun sin dura sin dubbadhe maal jedha rasuulli Allahumma inni a'uudhu bika min al-kufri wal faqri. Yaa Rabbi ani sitti maqanfadha kufrii fi deegarra illeen bakka malli nama geessaa bar deeni illeen ta'aa miti. Deeni illeen bakka ati balbala ati hin jaalanne dura si dhaaba nama ati hin jaalanne dura si dhaaba kajeellaa si dhaaba kanallee nama gabbata rasuul al-kufr kufri irra wal faqri deegarra dhabarra qollummaarra sitti maqanfadha jedha. Adaaba jahannamirrallee sitti maqanfadha si malee haqaan gabbaramaan hin jiru. Laa ilaaha illaa anta gabbaramaan haqaa rabbiin si malee rabbiin biraa hin jiru. Akkanatti tawhiida qajeelatti itti maqanfatanii rabbi irraa shirkii sanaan tiisan rabbi irraa waan inni jedheen du'aayii inni jedheen isti'aazaa inni jedha akka Allahumma laka aslamtu wa bika amantu akhira oofee maal jedha rasuulli Allahumma inni a'uudhu bi'izzatika yaa rabbi ani quwwaa keetiin maqanfadha laa ilaaha illaa anta haqaan gabbaramaan si bichaadha an tudillanii na jallisuun na hin jallisiin jedha keessa naan jallisin laa ilaaha illaa anta jedhe ani si malee haqa gabbaramaan hin jiru jedhe yaa rabbi nan jallisin ati yoo jiraata kan duune wanni hundi hin duuse jinni fi insillee hin dhabamti martinu hin duguugamti lafarra ka duguugusii yaa rabbi shirki irraa natiisii jedha yaa rabbi shirki irraa sitti maqanfadhe nan jallisin jedha. Kun hundinuu badii shirkiiti.
akka itti shirkiin baddu, akka isheen itti waan hokkattu, akka isheen itti immoo namatti seentu. Tirata mixii kan nama jala deemtu mixii namni argaa garuu meel kan dukkanaa dhiisi guyyama kana naadir arganii tirata isii sokokii ho'i dhageetta. Sanirra dhokataadha shirkiin akka itti isiin namatti dhuftu sanirra dhokattu jedhe Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Maal jedhe Rasuulli hadiisa sahiihii keessatti لك هذه صحيحة يعني إمام أحمد في ورا سننات أوديسة لكن هذه صحيحة. ما جاء رسول لا تقوم الساعة قياما انتابت تجده حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. هذا قصوان مسلم توتا الراتات مشرك توتا تتأكبده وان إسان قبر ولين قبر توتي قياما انتابت تجده وحتى تعبد حاجة موتو قبرتوتي قصوان أمتك يرى تاتي جل رسول قصوان أمتك يرى تاتي الأوثان مخافي أقع واو يتدر رسول الراسير سن حاجة قبرتوتي انتهوا. حديث براك يساتشو لا تقوم الساعة قيامان دابت تجري حتى تضطرب نساء دوس على ذي الخلصة. حاجة تاءان دبرتوتا ورا دوسي بني دوسي ورا يمني لاك بني دوسي لا سوچوتو تجري خرائسي ديمساف حاجة سوچوتو تجري مو ذي الخلصة برا دقاني تنين أجتي إرى مرسني طوابا قناني إسي قبر وداف حاجة جري سوچوتوتي قيامان هندابتو. كان جيچو مالين إبادة وان قبر مخانا راجباتو ميلال دچاي أما سنما أما كنو تابتو بكمارة ديبسا جيران ونو أمبيش بكمارة قبطا جيرت إجولين كنارة قدت مالتات وري كان أرغو مالتا وري كان ونو جنو مالتا إجولين يكينا تم بيتني مالتا نمني كان ما قلقلا كان أرغو نمني إيمان جباك أمو ملي نمني ونو جباك أمو ملي أكي غرقل أنا إمكانيان إساني كنو أرغي تنكنا وامران تلفتني وامران ربين موتو أكا إسان قرطوف أكا إسان موتو امتحانا وروف وامر اتكادير إيسه وامر سولچه في وزراء إساتي خنات غرغارا منيت نما وامن زبانيان إساني هدودا وان إسان إرغتا ورني إساني نما وامو جيشين إساني جيشي عددن قمن كرامران بتني دنيان أكنا سيقونا جناني موتو هميلي الآن لفا قرارا نما دبرسن إيغا يا بلينكيا وفائنو. حديث براك يسد رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كيسد مالجل لتتبعون سنن من كان قبلكم هن تقاتلتن هن دمتن فانا رويتني دوخا دمتن خرا والرئيس اندورا ثريه يهودا في نصارى شبرا بشبر تاكو دان ودمت وذراعا بذراع جيكيلي دان نندمو دان كسي دوخا دمتن جتشو. وان كانرا akka gaariitti irraa of eeguu nu barbaachisa. Akka gaariitti irraa of eeguu nuti akka gaariitti obboleen kiyya waan kanarraa of eeguu nu barbaachisa. Shirkiin immootu akkuma kanaallee hin dhufa garuu shirkal khafiini odoo abbaan hin beeyne kama ofirratti arga. Salaata naqamaaf salaata nama wayii arge nama irraa waa kajeelu arge yookaan ammoo isan xiinxallu arge ol ka'eet salaata tolcha. Salaata waan biraa godha, xumaaniina waan biraa godha, qaraatii waan biraa godha, bakaarija waan biraa godha.
kunis khaxara keessa jira irraa of eeguu barbaachisa. Hajjii godha. Hajjii kana keessatti suuraa akka achii kaase bakka kulli hajjii kanaa keessatti suuraa of kaasan khaxara suuraa kaasan. Ambis salaatti inni suuraa kaasa. Mee salaanni kun salaata Madiinaa akkanatti ki salaanne jedha. Inni eessa yoom salaati kun suuraa kaasaa jira? Salaatuma sanu. Salaata amma kun akkatti salaanne jedhu kana kijiba inni salaanne. Maaliif suuraa kaasare? Jedhamin salaata. Kunilleen beetii bira dhaabatanii immoo suuraa kaasuulleen walitti suuraa warraa fi fuudhuu wannoo deebi'anii walitti kaasu. Eegasi suuraa san akkasiin dabarsuun kunneen khaxara keessa jira. Yaa as jira bakka akkanaan deema. Kun akkanatti beetii jala jira jedhee, arafa jira jedhee, mina jira jedhee akkanatti yoo kaasuun kun khaxara. Kuni shirkal kafiidha. Khaxara. Ibaadaa keessatti waan akkanaa dalaguun khaxara jedhan ulamaan. Ibaadaa keessatti waan akkanaa dalaguun ibadah Rabbi dalage kadur ka suuraa kan qabne taa'eeti eegale bara akkana goone sunilleen odeessuun hin barbaachisu. Deemnee Rabbi nurraa haa jaalatu. Waan hidhee haga kennaan carraa'in Rabbi nurraa haa jaalatu jedheetumaan callisu namichi akkana goonee bakka akkanatti dhaabannee akkanatti boonyee akkanatti maalii goonee jechuun khaxara. Fagoon soginaa isin. Kalau kafin asuma nama jala jirti bara fagoon soginaa. Namni waan dalagu keessatti of eeggachuu barbaachisa. Rabbii jedhee dalaguu barbaachisa. Qur'aana yoo qara'aa jiraate yoo namni dhaga'ee ol fuudhee haga hafee tolche. Kunillee shirkal kafiidha. Maaliif yoo nama barsiisaaf ta'e dhugaa. Yoo mootummaa aadaa isaa akkasitti qara'e homaan qabu. Yoo garuu namaaf jedhee naa dhagayanii namni kun irra qaarii namni kun irra makaadija tolcha namni kun immoo nama waan biraati akkana sagaleen isaa akkanaati jechuun haa dhagayanii yoo keessa jiraate qaraatii fi dalagaan namichaallee wannoo khaxara jala seente ofirraa eeguu barbaachisa. Gaafa kana yoo kana ka ofirraan eeyne taate wanni kun martinuu fuutee shirkal akbaritti achi deebite walitti garagaltee martinuu wal fudhatte. Shayxaanni asi bakki inni itti nama eeggatu. Bakki inni fuudhee warra isaa keessa nama oolchuuf tattaafatu. Asi bakki inni immoo waraana isaa nama godhachuuf gargaartuu isaa waraana isaa ergamtuu isaa karaa kanaan barbaada. Namni harama bira dhaabatee warra ofiitii wajjin ta'ina adda ta'ina hiraamaa godhateetiniin suuraa kaasu khaxara dalagaan isaa. Yabbaleen kiyya khaxara waan baddullee dubbatte naan hin jedhina dubbiin jajjaba. Maaliif dalaydati waan dalaydu kana rabbii keetiif dalaydaami karaa rabbii irratti dalaydaami rahmata rabbii kajeeluuf dalaydaami eega sanni dalayde akka rabbi jedhetti dalage akka rasuulli dalageetti dalage. Easy, waan itti si godhu hin qabu, waan si hiriisu hin qabu. Ati dalagaa ta'e oofadhu. Dalagaa ta'e immoo karaa rasuulli dalage. Karaa immoo eega si godhe sahaabaan dalaganii kunoo rasuulli akkana dalage jedhanii ummata walirraa haga har'aatti dhufetti karaa kitaabaaf karaa sunnaa irratti dalagaa ta'e akkasitti oofadhu. Matagalli shirkiin guddoon namni shirkii guddoo dalageetiniin jedhe dalagaan isaa laga gadi dalagaan isaa dalagaa diigamtuudha. Dalagaan isaa dalagaa badde inni jahannamiin keessa abadal aabidiin wadahara daahiriin achi keessatti xiinca. Namni shirkii irratti du'e abadan araaramni illeen isaan kajeelamu jannaan illeen isarratti haraama. Araaramni illeen isaan kajeelamu. Jannaan illeen isarratti haraama. Wanni inni haqa godhatoo jahannam zamariidha jahannam. Rabbiin maal jedha? Innahu inni jedha Rabbiin
يوكا شأنين من يشرك بالله نمني ربي وامكه فقد حرم الله عليه الجنة. ربي جنة إسرت هرمي يقول ربي جنة إسرت حرام جنة ربي هنسين وما واه قال لسا قند ساك إني أبد العابدين ودهر الداهرين كيسا تاو النار يبد جهنم وما للظالمين من أنصار. تبسطوني وي ورا شركي داتي فينجرو ور مغانتا من قدو مغانتا رابطو نمني ثاني تمس نمني ثاني إيجي وهي واتقل لهم من أرغتا كافرتون إسانومة ظالمة. شركين أكما لقوان جيلة إن الشركة لظلم عظيم. شركين ظلمي قدو ميلا قدو مالي ربي وان كان أومي ربي وان كان دلقتي وادبله إساتي وادبله ينافو شركين وانبدولا ويتوامد سبيرت وامتون نما براتي قرؤون نما براتي صلاتون نما براتي كنون نما برا وامتون نما براتي مدد ندق بجتون وريقا إساقودون كنت الأورقاء أما درسيك يا سمت الآبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.